mu gihe intambara yaba ibaye. Intambara yeruye ku Burundi n'u Rwanda yo irasa nkaho rwose iri gusumira u Rwanda. Wumve neza ko perezida w'u Burundi ari guhagarara agashikama kema akavuga ati umubanyi mubaranyegereje ariko nanjye ntabwo nzahwema kuba namutera, kandi intambara izagenda ibere mu gihugu cye, ntabwo nifuza ko yabera mu gihugu cyawe. Murazi ko ariko araduhigira, mugana aramaze kumugabisha, uza tuvyoga tuzo mu vyonga. Wumve neza yuko hari iterana ry'amagambo hagati y'u Rwanda n'u Burundi ku buryo perezida Paul Kagame ari kohereza umuriro ndetse na perezida w'u Burundi awe akohereza umuriro ku rundi ruhande rwe. Gusa amagambo perezida w'u Burundi yakomeje abwira abaturage biwe ngo ntabwo bazemera gupfa nk'ihene cyangwa ngo nk'abanyekongo, kuko abanyekongo nibo bica nk'ihene umusubirizo buri munsi. Abarundi twese tuzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Abantu bakitsa nk'intene kunye, abagabo bakanura. Gusa perezida Paul Kagame nawe yahise yohereza umuriro. Perezida Paul Kagame nta gutinda nawe yahise yohereza umuriro, aravuga ati izo nkozi z'ibibi zishaka gutera u Rwanda nazo ndazishaka, muzinyegereze. Izo nkozi z'ibibi iyo zivuze ko zigiye kuzana intambara mu Rwanda, zaba izo zaba bazishyigikiye bazabigerageza, uzabakubita ntibazamenya icyo mu gusobanukirwa ibi byose. Ikisabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo ufungure inzogera, tujye tubana no mu bindi biganiro bikurikira biri imbere. Ubundi perezida Paul Kagame niwe bavuga yuko waba wariyengeje ku Burundi agateza intambara, aho yari yagiye gufata Kongo, yamara gufata Kongo akajya arasa ngo yegera ibice byegereye u Rwanda. Gusa ibingibi nkaho bidahagije, se ubundi ubungubu haramutse habaye intambara mu Rwanda no muri Burundi, ni ikihe gihugu cyatsinda ikindi? Ese perezida w'u Burundi ko yivugira yuko koko adashaka ko intambara izagera mu gihugu cye, izarwanira aho ngaho, hanyuma perezida w'u Rwanda nawe bikabuko? Je sais qu'il va arriver même au Burundi parce qu'il est en train d'entretenir. U Rwanda nirukomeza kwigarurira ibindi bice by'ibindi bihugu, ndabizi neza ko ibi bizagera no mu Burundi. Kwigisha urubyiruko rw'impunzi aho ubu baruhaye intwaro, rukaba ruri no kwinjizwa mu ntambara zo kurwana muri Kongo. Umunsi umwe bazashaka kuza no mu Burundi kuhafata. Ntituzemera intambara rusange. Turabizi neza ko gahunda yabo ari ugutegura ikintu runaka kiturwanya. Amahirwe hari nuko mu Burundi twabimenye. Perezida Ndayishimiye yakomeje aganiriza abaturage bababwira ati nubwo dushoshe umwaka rwose hari umubanyi wacu nagatumereye neza, ariko nzarinda igihugu cyanjye ntago banzi, kandi koko dore impamvu. Perezida w'u Burundi yiganye na perezida Paul Kagame, baraziranye, abajepe bose bariganye, abayobozi bose bariganye. Bigaragara yuko rero ibintu byose by'intambara byabo babisobanukiwe, nta n'umwe utinya undi, nta n'ubaha undi, bose barabizi ko barubahana kuko barabizi ko bakoranye kandi baziranye. Perezida Paul Kagame nawe ntahwema kuvuga, kohereza umuriro no gukubita umwotsi hariya, akavuga ku bijyanye n'u Burundi. Kandi mwibuke neza ko ejo buri wese yatanze ijambo rigaragaza umunsi mukuru nyine, ati twese tuzagire Noheli nziza. Nagutinde nagushidikanya, umva umuriro perezida w'u Burundi yahise yohereza muri rurimi rw'Ifaransa, ariko twagerageje kurusobanura mu Kinyarwanda. Ibintu bigeze aho bikomeye, biteye ubwoba. Je sais qu'il va arriver même au Burundi parce qu'il est en train d'entretenir. U Rwanda nirukomeza kwigarurira ibindi bice by'ibindi bihugu, ndabizi neza ko ibi bizagera no mu Burundi. Kwigisha urubyiruko rw'impunzi aho ubu baruhaye intwaro, rukaba ruri no kwinjizwa mu ntambara zo kurwana muri Kongo. Umunsi umwe bazashaka kuza no mu Burundi kuhafata. Ntituzemera intambara rusange. Turabizi neza ko gahunda yabo ari ugutegura ikintu runaka kiturwanya. Amahirwe hari nuko mu Burundi twabimenye. Niba umuryango mpuzamahanga bareka bakabikora, aha mu Burundi ntituzemera kugira ingaruzwa muheto. Icyo
batazi bose ntibatinyana kuko baraziranye kandi bariganye, kubera yuko ubyumve neza yuko bose bize bakagera ku mapeti akomeye cyane, bose n'abasirikare bakomeye ku rwego rwo hejuru. Ari Perezida Paul Kagame wagiye ku buyobozi mu 2000 hamwe n'uyu nguyu Evariste, bose ni abayobozi bakomeye ku buryo babaye abagenero bakomeye cyane ku rwego rwo hejuru, kuko bafashe na rya peti bita iranga. Wumve neza yuko nta gutinyanya bafite hagati yabo, ku buryo bahora bavuga yuko igihe cyose biteguye kujombana kandi bakajombanira buri muntu umwe abavuga ati nagusangaho undi nagusangaho. Ariko aho bigeze ahangaha byafashe indi ntera. Wumve yuko ibinyamakuru byose byanditse yuko Burundi bushobora kuba bugiye gutera u Rwanda. Ejo Uburundi nibwo bwakoze inama hanze y'igihugu, buravuga ati njyewe mu gihe mutari gukurikirana kiriya kibazo cy'abanyarwanda bari gufata Kongo basatira n'ibice byanjye, ndaje nyikurikiranire. Niba mwe abanyamahanga mudakoze igishoboka hakiri kare, mwitegura intambara kandi bizavamo muzabyakire. Gusa Uburundi bwavuze ati mugomba gufatira ibihano u Rwanda byinshi cyane nibwo nzanyurwa. Hanyuma urumva rero ntabwo bakubwira ngo kora iki ngiki nk'uko uri papa. Nk'urugero papa wawe yavuga ati bana banje bimeze bite, akibaganiriza bana bawe, ugahita umwe mu bana bawe agahita avuga ati papa ndakubwiye ngo fatira ibihano bano barumuna banjye byinshi cyane nibwo turi buvugane. Wapi, ubanza kubitekerezaho nk'umubyeyi ukumva igikwiriye kugira ngo abe ari cyo ukora. Gusa ubyumve neza yuko Perezida w'u Burundi we yakaniye ku buryo ki ushobora kumva ejo cyangwa mu kanya intambara yabaye kandi yateye. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri umurongo w'ibyegeranyo, icyo usabwa ni ukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ujye ubasha gutungurwa na byinshi bicanganye cyane kuri iyi si nzima dutuyemo. Naho ubutaha.